Dakle, ova divna knjiga, znaš li da drugi ljudi ne postoje, fakat je pravo otkriće i popriličan izazov. Izgleda kao jedna mala slatka knjižica, puna prekrasnih fotografija, krasnog prijeloma, što stvarno je, ali iza te slatkoće zapravo se krije jedna, recimo to tako, Pandorina kutija, u najpozitivnijem mogućem smislu. Dakle, pisana je jako pitko, vrlo lijepo i lagano i vrlo je kratka. Međutim, u njoj se kriju zgusnute informacije i jako veliki izazovi i za i za emocije kada uđete malo u proces koji predlaže, i za ego, i prava poslastica za ljude koji su na putu traženja istine, otkrivanja prirode postojanja i imaju hrpu upitnika iznad glave kao ja, šta ovaj svijet je i šta se ovdje stvarno događa i dešava. I evo ga, preporučujem ju najtoplije. Matija, napravio si genijalan posao i od srca ti hvala na ovoj predivnoj knjizi.